nemibhiko lebabako kanye nesinkwa leside imbiliso. Le nyama ningayidli iluhlata nobe iphekiwe. Le nyama ningayidli iluhlata nobe iphekiwe. Kodwa niboyidla yosiwe yonke kanye nenhloko yayo nemilende yayo nekwangekhathi kwayo. Hayibo. Le nyama niboyidla ningalishiyeli likusasa. Nakukhona lokusele niboyishisa. Nibothi niyidla nibeke inkalo tenu tiboshiwe netinyawo tenu tisetikathulweni nebhuku ibe isesandleni. Niyidle ngekushesha. Lelo-ke liphasika lokudumisa simakade. Ngicela uzofika 13. Le ngadi iyawuba luphawu kini. Kuletindlu lenitawube lingekhathi kwakho. Le ngadi iyawuba luphawu kini. Kuletindlu lenitawube lingekhathi kwakho. Nangibona le ngadi ngiyawukwenza. Lesishayo singeke sehlele kini. Nangijezisa emabhibhithe. Amen. Ngicela ke futhi kuLuka sahluko sika 22. Usifundzele verse 54 kuze kube 62. Base bayambopha Jesu bamthatha bamfaka endlini yempristi lomkhulu. Petro abelandzela khashane ngemuva. Kwakubaswe umlilo ekhathi nendzawo yelibala lenkantolo. NaPetro weta wahlala wotha nabo nomlilo. Kwathi kube intombatana leyayisisebenzi imbona wotha nomlilo. Yambukisisa yathi, nale ndoda behamba naye. Kodwa Petro waphika wathi, "Ntombatana, angimadini umhaki." Emva kwesikhashana indoda leyo yamfanisa yathi, "Ngulomunye wabo nawe." Kodwa Petro waphendula wathi, "Ndoda nzima, angisiye." Ngemva kwesikhathi lesizanyana esingaba li-hour, lenye indoda yambelesela ngemandla yathi, "Akukho nokuncane nje ungabada ukuthi le ndoda yayinaye ngoba ingumGalile." Kodwa Petro waphendula wathi, "Ndoda, angiyazi le nto lokhuluma ngayo." Ngekushesha asakhuluma liphuthe lakhala. Inkosi yaguquka yabuka Petro. NaPetro wase wakhumbula emava enkosi nayithi, "Lamuhla liphuthe lingakakhali, utawube sewushilo kathathu ukuthi awungayi." Petro waphumela ngephandle wefike wakhala kabuhlungu kakhulu. La madoda abegade Jesu amenza inhlekisa amshaya. Abembhale amehlo bese ayambuza athi, "Umelela ukuthi ngubani ukushayile?" Akhuluma amethuka ngetinhlamba netinyele. Ekuseni liqoqo letibonza lemaJuda nebapristi labakhulu netati temthetho ahlangana ndawonye. NaJesu waletha kuleli qoqo labo. Amen. Ngicela undisimamba usithandazele bantu. Siyabonga Baba, siyabonga namhlanje Jesu. Siyabonga uNkulunkulu uThixo njengoba uphila mina nami ngakuphila. Siyabonga Baba wethu wena, siphila ngowe wena uphila. Jesu Kristu uNkulunkulu loshilo wathi akukho ngemuva kuphila kwami. Ngikudela ngentando yami
unemandla okudela, unemandla okubuya ngokuthabala. Siyabonga Jesu Kristu ukuthi kuwe lithuna kusiyo indawo yokugcina, kodwa lithuna liyakukhazimulisa nalo. Lithi lona uNkulunkulu ukuthi linamandla onke, ungaphezu kwako konke. Siyabonga Nkosi, siyakhumbula uNkulunkulu wethu ongcwele umsebenzi lomangalisako lokwenzele umhlaba wonke. La ulenga ngenxa yethu esiphambanweni. uNkulunkulu ongcwele naye incebo yakho Nkosi, Baba wethu kukhona lokuphendule kuyo. Ngomongcwele sesithi Nkosi, malanga kuye mongcwele, Baba uNkulunkulu, uphumelelisa konke lokubekile kuye. Thembekile kwenza konke egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Siyabonga bazalwane. Ngiyabonga ukuthi bangilethele lelinye lihumusho la emva kwabo lesiphambano. Sengilibeke ingayinga lekhaya ukuthi siyabonga kakhulu bazalwane, kanti bengitshelile vele ukuthi make ngathi bangangilethela la esontweni. Ngicabanga ukuthi noba sisemapulango nakamama singakawaqedi, hawu akasana ukuyela lekhaya mapulango, sekakabona sebenza nje khona la esontweni. Asa engene awuva kwabemama. Bazalwane, sikule nkonzo nasi sebancane sasithi leli kuthiwe ngu-Good Friday, nalo good smart ukuthi good kushintsho leni. Kepha leli ngoba wafa Jesu, wahamba-ke malanga kwakhanya ukuthi iBhayibheli lithi kwaba kuhle kuNkulunkulu, bamthokozisa uNkulunkulu ukuthi anikele indodana lekuphela kwayo yakhe, kuze kwekuthi umhlaba ubuyisane naNkulunkulu, betive babuyisane. Yebo, nemaJuda liqobo lwawo lebe kusive lesikhethile. Nakabhala Phawula encwadini yabaseFesu uthi khumbulani, sahluko sesibili, khumbulani ukuthi nina betive naningenalo uNkulunkulu, naningenalo nethemba, niyimihambima eveni, kodwa uNkulunkulu acebile ngesihawu sakhe wasentela inkonzo lenkulu. BaseKorinte lesibili sahluko 5 wasentela inkonzo lenkulu yokubuyisana asisime esikhundleni saKristu, sithi buyisanani naNkulunkulu. Siphambano bazalwane, simele lo Exodus simfunze ngoba sifuna ukuchaza leli langa lePhasika. Lo mkhosi wePhasika uqalwa uphuma kubantwana baka-Israyeli ebugqilini baseGibhithe. Uthi uNkulunkulu kuMoses, ngitayenza inhliziyo yafako ibe ikhulu, kwenteka konke imangaliso, wajinge Faro waba lukhulu. Kwathi noba livele eGibhithe selingenelwa ikhokho etindlini, lihlaselwa ngito lonke ifo lelikhona, kwafika isikhathi lapho athi uNkulunkulu, ngiyaloke selingawuthatha leli lelingakakhwali, lelingenasici,
litawuhlatshwa leludlu ngoba sengumkhosi lomkhulu liphuma bangakaphumi kuyabuda fana ukuthi manje bobani lenihamba nabo nihamba nabani uthi Moses asishiye lutho tawuhamba abantu bethu nalabasha bethu nalabadzala bethu nemfuyo yethu ngoba sinemkhosi wasimakade siwokhona uNkulunkulu kwababekahle faka lokho ngoba wayecabanga ukuthi mhlambe bekungasala labasha masingasali nangabe siya enkosini wekukhona inkosi bantwana masingasali ngemuva ngase ngakhumbula sashumayela ngasendondozi kukhonza kwasisendinlembi siba nenkonzo emnikelo nomunye gogo lo watholakala kulamalanga abephisa ugalo anatha nobugalo futhi weta enkonzweni ya Good Friday weta abuthwa phasi wathelile amagama kodwa ngalelo langa indoda aguquka weta eLathini logogo wakhala wamnikela uNkulunkulu kusukela ngalelo langa asala emagama asala etshwala sesiba nenkonzo emalangeni alandelayo yekunikela logogo bekalima ingadi weta alayishe matamati agcwele ebheseni lomkhulu wathi noba kunenamali nami umnikelo lethe matamati endlini yaNkulunkulu. Amen. Wasuka-ke kumfana ngike ngikhumbula leso sikhathi wasuka kumfana lokuncane kuneminyaka emine bayagogwa wathi gogo le nkukhu lothi ke ungipha yona sengifuna kusho ukuthi ngifuna kunikela ngayo lasonto manje ke mina ngiyashumayela ngaphambili uphethe lo gogo thula wena yela phansi uthi lo mfana le gogo le nkukhu umphile sengifuna kunikela ngayo uNkulunkulu uthi ke lo gogo nasesiphumile hawu mfundisi sowumangele ukuthi sibangale lekukulu lapha le nkukhu ayikadaleni nekudaleni asokufuna kunikela ngayo ngithi kulayini ufuna kunikela ngayo ifuna uNkulunkulu usho njalo mfundisi ngisipini le nkukhu nakakutshela nomntwana beyingafuna nguye ifuna uNkulunkulu ufuna kutsinikela bazalwane lo mkhosi weliphasika wawungenisa konke igama lebantwana labasha abadzala labagugile nemfuyo yobhala ingena ekhaya nale ngathi sakalisona siyanikela seke bekune maBrahman namabili iBrahman ngenkomo lenkulu wase uthi uNkulunkulu le esibayeni lapho lenkomo umfundisi athi bekhona namaBrahman wafuna ayele esakula lasingosi lakusho wena emaBrahman ngowakho ufuna kuthini bazalwane uNkulunkulu akadinga imali kuphela udzinga lokho lesinako ufuna bona uNkulunkulu labanye sebatawukwenzela libasengele livamele yamfundisa athi imbili natya uthi lenhleko uyawubilaza namshayela empilo naseliphola ukuthi woya kwendadi bazalwane lo mkhosi weliphasika wenda abantu baba nezinhlithiyo letuvulekile baze bahlabelele nelikhulu lesi okwalo
sicabanga ngebuso kaJesu lokusibuka kusithatha noma bongabhala ukuthi the special look Jesu indlela lakabuka ngayo phezu emva kokumphika kathathu wambuka umthandi wambuka wangabehluleli wambuka wangamzona bathi labasha abafundisi niyasijaja lithi-ke iBhayibheli thine labasha nasinehlulela thine besingeke sehlulela labasha kulesikhathi esiningi bathi bayajajwa nje abanaki kwekuthi yonke into leyendalo inemphumela inema-consequences akhona bese bathi ngiyasijaja akuhambi la kufanele utehlulele wena utijaje wena uthi lo muntu umfana sisenkozweni eKimberley eNorthern Cape ngeminyaka 1994 sihlangene lapho kwi-conference elabasha babuta-ke baphakamisa tanda sidukele abantu nemakhalathi nebelumbi sonke ngesikhona lapho manje ufanele umuntu omusha agqoke kanjani atiphathe kanjani kuyaphakamisa tanda lokho mfana kwakuna-12 kweminyaka sekukhulunywa wathi lokho mfana ngoba sonke lasihamba sendlula esibukweni esibubi ubothi nawo musha noma ugqoke isiketi sakho noma ugqoke ingubo yakho wendlule esibukweni ume nangabe kunesitulo ufike uhlale futhi utibuke bese uyabuka uyajabula yini uNkulunkulu ngale ndlela engibonakala ngayo ngoba usayobonakala endleleni yakuthi kwaphendula lo mfana waphela umbuzo wedlulela kwelinye uNkulunkulu wathi siphose nasesigqokile thina labasha ukuze singasho ukuthi basijaji sibokwedlula lapha esibukweni bese sisibukosi uyajabula yini ungibona ugqoke njengoba ngigqokile thola lokhohlwa 1994 washo umfana lomncane una-12 years bazalwane ngithi namuhla singakaphumi saya emakhaya sekwenteke konke aboshiwe Jesu ashayiwe Jesu bafundi bakhe labanengi babaleka iBhayibheli lithi Petru walandzela ahamba kashana futhi walikhanda Petru sekotha umlilo netisa kaJesu asale khona lapho ekugqekeni ngalelanga kwentala kaJesu nakafika lapho khona aphika Petru kuthi bakathathu ukhala lephuthe nakaguquka ambuka Jesu aguquka ambuka emehlweni lithi iBhayibheli waphuma wakhala wangibheka namngosizi wangibheka namngosizi wangizuza ngomsawabi ungibheka namngosizi wangibheka namngothando wangibheka namngothando wangizuza ngomsawabi ungibheka namngothando nalamuhla Jesu emehlo akhe nakahlangana newami akakuqalekisi akakusoli nekokuthi
wephukeleni utinikele. Kodwa ukubukela ukuthi uthathe isinqumo lesingisi phezu kwabanokuthabuka kwakhe akufanananga nekwaJudas Iscariot lowathatha indlela nengamlelayo yokubulala. Kodwa phezu wathi sona lokuhlangana kwakhe kwemehlo akhe newaJesu kwayenza impilo kuphezu yagubukela sikhathi sonke embi kwaphezu wajike phezu naseJesu avukile washumayela ngesibindi. Nawufunza incwadi yezenzo sakho sesibili nabafika bahlekisa nakufika kwabegcwele bahlekisa ukuthi hayi labantu bathakiwe laba wasiphendule sekuseni ukuthi kwenza kwamuntu ngabonayini. Lalelani nina maJuda netanda letingcolile nambethela kepha uNkulunkulu umvusile kulabafile angasesabi. Kodwa lesikhathi wayesaba nje ukumbatanyana lokuqala ukuthi lona abehamba naye wesaba. Kodwa lesikhathi sekufike isikhathi lapho khona enta i-decision sinqumo lesingesakhe wakhetha phezu kokuthi noma ngabe umpita kufa ukhona lokwendekile empilweni yakhe athi umhlabeleli aya eGolgotha lapho abethelwa khona nekelele silekimbili lesinye lapho sebase siphambanweni bobathathu sathi lesinye wena uma uyinkosi yaNkulunkulu sikhulule la nawe ukhulule. Kodwa lesinye sakhala emoyeni waso sathi nawe umsaba uNkulunkulu. Sinendawo silapha ngenxa yetono tethu ngenxa yemadala ethu sabuka sambuka Jesu sathi Jesu usukhumbule nasofikile umfuni wakho. Lalelani bazalwane, Jesu waphendula wathi ngithi namuhla ngoba Jesu akasibalise ukuthi ngowubalweni. Wathi Jesu ngithi namuhla ndawana weparadise kaBaba. Bazalwane, asinabambeleli, asinanyandeli, asinathalalisi, kodwa nasiliva livi laNkulunkulu njengoba Jesu athi kulona lamuhla ndawana weparadise kaBaba ukuthi nasifika ezulwini siyawamangala. Umbulali lowayenemakala embulala abantu nebudlova omloka kaBaba lowathi uze ukukhumbule sitawuba naye. Ngoba Jesu wathi lamuhla. Amen. Nalamuhla bazalwane ilanga lekuthi emehlo ethu nasibukana naJesu singakikhazi sengathi Jesu uyasitotha sengathi Jesu uyasibalisela. Kodwa sithi nasimbuka sithi nembala niyo lengapi lakabe sithi uNkulunkulu nakuphuma eGibhithe nakubona iPaul engani lakwedlula. Uma singathola iPaul engani bazalwane sisaphila sitawufa njengebahambi besonto churchgoers singabi njengabaKristu ngoba abaKristu kuthiwa ayedlula. Kusho Jesu ukuthi lona lokholwako uyedlula kufeni angene ekuphileni aqale ukungena ekuphileni waphakathi asenganeno kwethu ngoba ahlangene buso nebuso phezu kwabanjalo kuye wahlangana buso nebuso naJesu tajika dini. Okwazi wabeva laba belinyonyane nasebatwethu laba sizojikisile. Ubabona sebaphakamisa ibhola
sebayidlulwe bona sebashaya indlebe bathi sisodlulise. Lalela Petro atijikiswa ipolitiki kodwa tingo tijikiswa ukuthi umuntu ahlangane naJesu. Amqobe athi noma bekusidlova lesikhulu atiwa kodwa kubonakala ukuthi la sekwafika sandla saNkulunkulu. uNkulunkulu wemusa asibusise. Jesu nakasesiphambanweni kwakungasinto liphikile, kwakungasinto emanyeva, kwakungasinto lesikhali lesamgwaza enhlangothini lesamkhalisi. Asisena wafunza lamavesi lapha encwadini yaMateyu 27 verse 45 na 46. Lapho Jesu amemeta khona ngelizwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabachthani uNkulunkulu wami ungishiyele. Lesi iBhayibheli ngalo lonke tono nebubi lebekade ukuthele kuJesu uNkulunkulu wamfulathela. Bamkhafulela ngemathe babethuka ngalo lonke inhlamba. Awuzame Jesu lokho kumele akhale kodwa wakhaliswa ukuthi uNkulunkulu sokushiya. Sinjalo sona siyamela umuntu ashiywe uNkulunkulu. Wakhala wathi Nkosi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Kodwa lokuhle kaJesu asalenga esiphambanweni wathi babe bathethelele ngoba abakwathi abakwenzayo. Hawu Jesu lebakithi asabemethela ilama kuthi uNkulunkulu ilama ngiko lelakutela emhlabeni lokhu. Athi-ke umpostoli Pawula uNkulunkulu wayeKristu ebuyisana nezwe asibuyisela emtimbeni munye wakhe ngemtimba wakhe lowethala emahlazo wethala kona kwethu. Ukhala kwaJesu athi Nkosi yami ungishiyeleni. Indzaba ibona kwethu, indzaba ibona kwami nekwakho. Sesiyawuthandaza bazalwane. Luthando laNkulunkulu lusimanga lufinyelela noma ngubani. Akakhethi muntu. Kungula sishumayela lapha kalafunda mali sibeke 10 la 1984 sinamfundisi Gideon Mabuza wakamuka lo mgogo sithetheleni sihlwa wafika wahlala lapha ngasemnyango aphethe ibhodlela labhiya leli bhodlela bekaliphethe bekasenathe ngikoda yalotshwala lobemnakazi. Nase sitawuthandaza wasukuma gogo akhuluma lapha. Hambe yakhuluma gogo uthi uNkulunkulu nalotshwala lobuphethe la angisakufuni. Uyahamba gogo nafika lapha bayaguqa uthi ngithi nobangana mali uNkulunkulu ngabe ngibasula abantu ngibacela tshwala babo namhla ngishibala nalotshwala bahleka abantu bathi ulasho hawu utawuphona lasho lokunyama labazothi akatakukhama kuphi la kwehlukana okoshongwe neshwala ekuseni ngokusasa ngasilala ethendeni. Awulivimeli sambili sumayele silale khona la ethendeni singahlaselwa nabo sidala. Sithathe nemnikelo khona ethendeni bangeke kuzihlasela kosidala. Wefika ngokuseni ngo-10 ekuseni wathi bafundisi bengiqinisile lasi lebhodlela walishiya la ekhaya sempela lapha ethendeni azange so utawuphethe umfundana
weligwayi elifosholiwe lebelilungele ukuthi liyogaya sinefu angithi bekusangoma lezi utanalete kwama takhe unebuhlalu nemabhodlelana lamancane nekugujana lomncane noma ini wathi upholwe esibili lokusuka fundisi nalokhu kulendini kulethile ukuthi kulahla umshisi yini lelalebendela kulogogo wahlangana nembuso masimakaze kulobo busuku yaguquka into. Amen. Hayi lo mdlalo nje zajikise nje hayi kodwa ijike imvo ijike for time and eternity iguquke ngephansi enhlitweni baba bathi ulashola atamkhama lamadlozi akamkhama zanga besingena la community athi mfundisi ngoba mina ngilakunene athi umntana esingane sami nini lelamlethela uNkulunkulu wangeshibanisa nesiphama wangeshibanisa nemadimoni ejalo ivangeli siphambano sekuthi umuntu abuyisane naNkulunkulu abe sidakalisisha kwekuqala kwemvule uvele lokusha sesidawuthandaza. Amen. Mayenta bakuhle uma nawo ubuso bakho buhlanganele baJesu kule nkonzo yalamuhla lapho Jesu asibathethelela lapho Jesu athi kulezelele lesinye lamuhla ngaba nawe eparadise nawe lithuba lakho ngawucela siphakame singakathandazi